Ons is vanoggend vol dankbaarheid. Al het ons nie alles wat ons nodig het nie, het ons vir U. Al is die huis en die huwelik nog nie wat het moet wees nie. And we do not have enough finances. And while there is some unanswered prayers, but we are at a place where we found You. En as ons U het, dan het ons alles. We don't need nothing from this world if we have You. You are our awesome, marvelous God that can even help us when we are going through difficult seasons and times. Dankie Here vir U groot genade. En die kerk van die Here sê amen. Hallelujah. Greetings to the leadership, extended leadership, the congregation, to our students, to our pastors, Pastor Opelt, Maas nog nie volgende hier nie, Pastor Henry and his wife, Carol, and all the other leaders that are here this morning. Are you glad to be in the house? Amen. Wie het 'n moeilike week gehad, staan op jou voete. Wie het 'n moeilike week gehad, is eerste op. Maar jy het mos nou lekker saam gesing en gesê, ek kan nie beswoetjie aan my stryd nie. Amen. Mag die Here julle dra, mag die Here vir julle krag gee. Dan wil ek ook namens die kerkraad, extended leadership, wil ek ook vir Winston en die extended family ook ons innige meegevoel betuig met die heengaan van sy broer. En ons bid dat die Here ook met hulle sal wees. Ook aan Carmen, haar eggenoot, en aan Manapa wat ook vanoggend hier is. Seën en sterkte vir julle. Ons weet dit is nie maklik nie, but I believe every day with Jesus is sweeter than the day before. En almal wat vanoggend hier is, ek is so bly Janine, ek sien jou vanoggend. Dankbaar vir almal wat gekom het, en as ek maar so oor die crowd kyk en dan mis ek die gesiggies, en dan is ek dankbaar en bly vir die Here dat hy opdaag na die huis van die Here te kom. En dan ons eregaste, ons studente, kom ons gee vir hulle 'n lekker prys. Hallelujah! May the Lord bless you, and may the Lord keep you, and may the Lord make His face shine upon you. Diebares, ons gaan vanoggend met U praat. We're going continue with growing in the grace of God. 2 Peter 1 verse 5 to 9. 2 Petrus 1 vers 5 tot 9. And we are still growing in the grace of God. Wie het hierdie week ten minste een hoofstuk van 1 of 2 Petrus gelees? Amen. Nou, daar is die wat oplet in die klas, né? Daar is die wat oplet in die klas. Amen. Die ander kyk uit by die venster. Dis hoekom die kerk so vensters hoog is, jy kan nie uitloer nie. Amen. So as you read the Bible and as you study the Word of God, you will enrich yourself with godly wisdom and understanding. 2 Peter 1 verse 5 to 9, we are still growing in the grace. Ek wil vanoggend, ek het verlede week het ek mos gestop by vers 7. Ons het vers 7 gedoen. Ek wil vanoggend 8 en 9 doen, maar ek gaan nie 8 en 9 kan doen nie. Ek gaan net vers 8 doen. Is the study helping somebody? Help die lesse down vir julle? Pas julle dit toe, amen, want ek wil net 'n lekker boodskap preekie, dit moet toegepas word in jou lewe, amen, sodat jy geestelik kan groei, so that you can grow in the grace of God. I'm reading from the Amplified, 2 Peter 1 verse 5 to 9. Peter writes, to these newborn believers, they are newborn believers, and Peter writes to them and explaining to them how they need to live. For this very reason, verse 5, applying your diligence to the divine promises in make every effort in exercising your faith. Die ywer sit by die geloof. To develop moral excellence, and in moral excellence knowledge, insight and understanding. Vers 6. And in knowledge self-control. By die kennis voeg die selfbeheersing. And in the self-control the steadfastness. Voeg by die selfbeheersing leidsaamheid. En by die leidsaamheid die godsvrug. And in the godliness, brotherly affection. And in brotherly affection, develop love. That is, learn to unselfishly seek the best for others and to do do things for their benefit. Vers 8, dis die skrifgedeelte wat ons vanoggend gaan doen. For as these qualities, iemand sê qualities. For as these qualities are yours and are increasing in you as you grow towards spiritual maturity, they will keep you from being useless and unproductive in regard to the true knowledge and greater understanding of the Lord our God Jesus Christ. We gaan 'n ongemaklike boodskap vanoggend wees vir baie van ons.
But Peter the apostle is giving us this following thing. And if you have your pen with, or if you can take out your cell phone and you can take a picture, I write this down. This is the qualities, die Afrikaans en die Engels Afrikaans en daar is die skrifgedeeltes. We're just going to run quickly through the scriptures and then we go into the message. I'm not going to minister long. Peter says to the new believers, julle het nou die ywer, maar het stop nie daar nie. Hy sê, nou moet julle deur die geloof, die deeg, die kennis, die selfbeheersing, die leidsaamheid, die godsvrug en die broederliefde, all these qualities are needed for spiritual growth. Ek het verlede Sondag as en ek gaan dit weer sê, en ek weet, ek gaan seker maar in die moeilikheid kom by baie leiers, maar die probleem in die kerk is, ons kyk net vir die ywer by die broer. Hoe hy is vurig, hy kan bid en hy kan preek, en hy is deur mekaar, en hy quote skriftes, sommige kere buite konteks, en dan skip ons geloof, die deeg, die kennis, en dan hier by broederliefde gaan ons verby, en dan reël ons 'n ordeining diens, en dan self ons hom as 'n apostel. Die Bybel sê in vers 9, ek gaan nie oor vers 9 praat nie, maar die Bybel sê in vers 9, as hierdie goed nie by jou aanwesig is nie, is jy blind en kortsigtig. So if we step and if we climbed over and we bypass all the other qualities, dan het ons leiers of jong manne wat 'n ywer vir God het, maar dan sê vers 9, as al die ander goed nie daar is, dan is hy blind en kortsigtig. Daarom is daar baie blinde leiers en kortsigtige leiers. We have young people that has a fire for God, but do not have all the other qualities, and then we ordain them as apostles, ordain them as bishops, but we realize that when they run the churches, they are blind leaders. Ek weet nie wat gaan aan met die jong manne, baie van die jong manne vandag, maar almal wil apostels wees. Ek het nou die dag gestuit as ek kyk van iemand wat 'n poster opgesit het, toe sien ek, apostel dit, apostel dit, apostel dit. Die ladies is nog eens 30. And we skip all these things. And we ordained men, daarom geliefdes, it's utmost important that for your spiritual growth, you need to be diligent. You need to have faith. You need to have moral excellence. Knowledge of scripture, self-control, steadfastness. Daarom, it is utmost important. Ek sê vanoggend vir Jacques, toe as jy oor praat, Paul writes to Timothy, and Paul says to Timothy, he says the following, watch yourself. Hy sê, let op jouself, nommer 1, en op die leer, van deur dit te doen, sal jy jouself red, so dit wat jy hoor. Paul says unto Timothy, if you cannot watch yourself, you cannot watch over people. Dis die rede hoekom pastore slaap met jong meisies binne die kerk, because he cannot watch himself. Dit is hoekom pastore kerk se geld steel, want hy het nooit geleer that I must watch myself before I can watch other people. Therefore, it's important for us to have all these things. You cannot skip these things. Nee, ek het ywer vir die Here. Ek het so bietjie geloof. Ek het nie baie kennis van die woord nie. Ek selfbeheersing nie so alright nie. Ek raak nog wat nee, broederliefde het ek eintlik batsie, but right, ons salf my ma. And then we make the gospel cheap and we ordain the blind leaders. There's other thing, en ek gaan nie volgende oor praat, ek sê volgende vir Jacques, die ander ding wat die Here my sê, if you are not in line with God, then God will oppose your ministry. En 1 Peter sê jy dit, dan sê jy, baie kere nee, die duiwel is teen my, die Here is teen jou, because God block your ministry. Sê die duiwel nie, because you lack, you're blind, you cannot see that God is blocking you. Ek het 'n paar skrifgedeelte wat ek vinnig met u wil deurgaan, maar ons gaan vinnig daardeur werk. Die ywer, Romans 12 vers 11. Wees nie traag in die ywer nie. Wees vurig van gees. Dien die Here. So ywer is belangrik. Ek moet ywer hê. I must have a diligence for God. I must be on fire for God. I must have a desire for the things of God. It is utmost
utmost important, but that is not enough. Therefore, Peter the apostle said, you have the diligence, add now faith to diligence. In 1 Timothy 1 verse 19, en aan die geloof en 'n goeie gewete vashou. Sommige het hulle weggestoot en aan die geloof skipbreek gelei in 1 Timothy 1 verse 19. When you are growing spiritually, it is utmost important that you grow in faith. That when trouble times come, and when danger times come, you have the faith to hold on. You stand through difficult times. You stand in the times where things is tough. You stand in the times when there's no money and you're going to crisis and you're facing death and you're losing your job and the bank take your car and you're losing your house and everything happens in your life. You need to have faith in God. Dat ons is nie gevry waar van hierdie storms nie. Die probleme gaan komme, die stryde gaan komme, die verdrukking sal wees, maar een ding weet ek, dit is belangrik vir my geestelike groei, dat ek geloof het en luister, dit is nie die storm waarop die fokus is nie, is jou gedrag in die storm, sê vir my, hoe volwasse jy is. How do you conduct yourself in the crisis determines your maturity. Daarom julle jong meisies, moenie 'n mooi jongman soek nie. Soek 'n volwasse jongman. 'n Volwasse jongman, hy moet volwasse wees. Kyk weg van sy GTI en sy goue tande. Vra vir my, jy volwasse genoeg om dit te handle. Amen. En as jy nou die eerste keer gesien het, en hy kom daai aan daar by jou, en hy wil net vat raak, en sê, nee, but jy diskwalifiseer jouself, jy is nog kinderlik. Jy ken nie die value nie. Therefore it's utmost important, look for somebody who's mature, who has grown up. Moral excellence, 1 Peter 1:16 is moral excellence, is omdat daar geskrywe is, wees heilig, ek is heilig. Your life must be transformed in a life of holiness. You love what God loves and you hate what God hates. It's utmost important that this is a good quality, a necessary quality for a believer to grow mature. Jy kan hom vragtig aan my elke keer na die altaar toe kom en pastoor bid vir my. En dan weer gestaan die knie voor Baal gebuig. Volgende Sondag alweer, pastoor, asseblief, ek was swak. Hy is magtig, Here. Nee. It's a sign that you are immature. You need to grow up. En as jy elke keer gaan kom na my toe vir gebed vir dieselfde ding, dan gaan ek vir die Here vra, vat jou weg met die koue hand van die dood, want jy is in 'n geweldige stryd. En Here moet jou maar kom haal, want jy sê, ek voel jou stryd, man. Jy kan het nie meer maak nie. Gaan as jou man nie oorgee, dat die Here jou maak. Ons gaan jou mooi begrafenis gee. Ons gaan 'n huldeblyk vir jou gee. Ons gaan lieg ook. Dat jy net gaan, dat jy verlos kan word. Knowledge, kennis van die Here. Therefore every leader must be a reader. You must read, you must have the knowledge, you must have the word of God being revealed unto you. Knowledge in 2 Peter 2 verse 1, 2 Peter 3 verse 18. Maar julle moet, luister wat sê die Bybel, maar julle moet toeneem in die genade en kennis van die Here ons saligmaker. You need to grow. You need to grow in the wisdom and the knowledge of God. You need to grow so that the signs of maturity can be easily noticed in your life. Daarom mense wat volwasse raak, sê nie vir mense ek is volwasse nie, volwassenheid word gesien. Dis ook ek kry mense wat 40 jaar oud is en nog baie kinderlik is, kinderagtig is, verskoon my, because they do not grow up. Self-control in 2 Timothy 1 verse 17, selfbeheersing, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid te gee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. When it comes to temptation and sin, the believer knows how to conduct himself.
Jy kan nie net selfbeheersing as jy net ek kan onderskei wat sonde is nie. Selfbeheersing help my ook om sonde te vermy. Die man het vir jou gesê, hy is getrouwd. Want jy sê, nee, maar solank jou vrou nie weet, is het alright. Die jongman is in 'n verhouding, en jy ken haar, maar jy het nog altyd gesê, solank sy nie weet, is het alright. You need to control your lustful self. Your ungodly lifestyle. Daar moet 'n duidelike verskil wees in hoe ek gelewe het toe ek in die wêreld was en hoe ek nou lewe. People must see that without you testifying it, that people who know you before can know and see that this was your ungodly lifestyle, but we can see that your life has been changed and transformed because there's growth being noticed in your life. Godsvrug, 1 Timothy 4 vers 8, godliness, van die liggaamlike oefening, is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles. Where are you practicing yourself in? Are you a student of the word? Are you reading the Bible? Van hier uit geliefdes, gee God jou wysheid wat jou lewe kan red. Wysheid wat jou lewe kan verander. Wysheid wat jou kan onderrig aangaande die leer van God en wat jou kan hou op die regte pad en waarsku teen die gevaar wat aan die kom is. Jou vriend het 'n babatjie gekry en okay, dan sy het nou 'n fout gemaak, maar jy hoef mos nie dieselfde ding te gaan staan en doen nie. Be aware, be awake, and read and study the Bible. I know it's not easy. I know it's difficult. I know when the lust comes. I know when the desire comes. Daarom sê die Bybel, dis nie goed vir 'n man om 'n vrou aan te raak nie. Want as ek aan haar geraak het, dan is haar sparks, en dan wat die desire moet vervul word. Soek dan 'n vervulling. I know it's not easy, young people. I know it's not easy when you are in a relationship met 'n jong man wil 'n bietjie aan jou vat en al die klomp nonsens wil hy met jou aanvang. I know it's difficult, but you need to grow up and say, I want to preserve this body vir die aand van my huwelik. Ek het deur Israel goed gegaan, dierbares. Een moet hom sterk wees, nee waar ou die Mike? Een moet sterk wees. Dankie Here, my vrou toe ons uitgegaan het. Elke aand as ek gaan kuier, sing ek, oh my trou, Here Jesus. Maar as jy het vir my gesê, we are not going to do this thing until we get married. 'n Vrou wat op 'n punt gestaan het. Hy sê, hoe is die suster aan man? Ek is ernstig met die Here man. But the other thing is, somebody in the relationship must have the wisdom to say no. Somebody must stand on the values of God and say, I'm preserving this body for the day of our marriage. Want hy saam slaap, waarborg nie huwelik nie. Is dit waar? As hy klaar met jou geslaap het, dan wat gebeur? The subscriber is not available. Please try again next year. Now we are going into scripture. In 2 Peter 1 verse 8. For as these qualities are increasing. Twee dinge sê die Bybel, dit moet teenwoordig wees, maar dit moet toeneem. Dit moet groei. Dit kan nie net daar wees nie, jy moet groei in die qualities. For these things are yours and abound. They make you to be not idle or unfruitful. Van as dit nie aanwesig is, dit sê die skrif, as dit nie aanwesig is en dit groei nie, dan is jy useless and unproductive. Ek sê nie so nie. Die Bybel sê, as die God nie by jou is nie,
dan is jy useless and unproductive. Die Afrikaanse Bybel sê, jy is unproductive. So it's utmost important that even now that you can have a title and be still useless. You can have the ordination and still be unproductive. Because it's utmost important that this is the qualities. This is the word of God that is seeking the qualities by the grace of God growing in us. En ons kan nie hier vanaand af weghardloop die dierbaar is, die skrif. This needs to be in your life. If you want to say, I am a mature believer, then watch for these qualities. You cannot bypass these things and go for a title of wanneer maak hulle vir my oudeling, maar dit is hierdie kwaliteit nie. Wanneer maak hulle dan vir my, wanneer salf hulle dan vir my, maar jy het hierdie kwaliteit. And we cannot rush the process. It's utmost important that these qualities must, number one, be present and it must increase. Increase means it is a process that never stops. It means it expands, it grows, and it enlarges, and it becomes greater. These qualities must be present in the life of every believer that are growing in the grace of God. And it never stops. It is a continuous process. Nie een van ons, ek ingesluit, sal ooit op 'n punt kan kom waar jy kan sê, ek het nou al genoeg geleer nie. This is a continuous process. You grow every day as you read and study the Bible. It is very important for the believer to grow in the grace of God. Because there's benefits in growth. As jy groei, is daar voordele. En hier is die voordele. In Efesiërs 4 vers 14 sê die Bybel die volgende, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe rondgeslinger word, heen en weer gedryf word, deur elke wind van lering, deur die bedriegery van mense, deur sleeheid, om lustiglik tot dwaling te bring. If you are a child, you cannot discern. Therefore, Paul the apostle is saying, grow up, not being a child, grow up, become mature, so that you can discern what is right and what is wrong. 'n babatjie, as hy kruip op die grond, gaan enige ding optel en in sy mond druk, as dit waar. But a mature believer will watch and see, pick it up and say, this is not good for me, and leave it. If you do not grow up in the word, you will be tossed through every form of teaching. Enige vorm van lering sal jy mislei word en verlei word, en jy sal enige ding glo wat mense vir jou sê en dink is die waarheid, then it's not the truth. Paul the apostle in Ephesians 4 verse 14 says to the church, grow up and become mature. In Ephesians 4 verse 14, I want to read you the scripture as Paul says the following, so that we are no longer children, spiritually immature, tossed back and fro like ships on a stormy sea and carried about by every wind of doctrine. As ek nou hier voor staan en ek praat 'n klomp nonsens en julle sê amen, dan sê dit vir my, julle lees die hele Bybel nie. Therefore, a mature believer grows up and he discerns what is from God and what is not from God. You do not run after every prophecy. Sy hardloop nie agter alle profete aan nie. Die profeet het geprofeteer en die profeet het dit gesê, nou moet jy dit glo. Nee, as die profeet klaar geprofeteer het, dan sê jy vir hom of vir haar, ek moet eers seker maak by God, dis die waarheid. Because people can use even their gifts to manipulate the church and manipulate you. Ek kan vir jou sê, maar jy moet my glo, die Here het dit vir my gesê. En dan kry hy stuiptrekkings en hy val rond en hy praat in taal, as jy vir hom staan eers op, ek verstaan nie die taal wat jy praat nie, ek gaan eers die ding regmaak by die Here. Is dit die waarheid? Because a mature believer sees stuff, go back to scripture and make sure that this is from God. Ons hardloop rond agter enige wind van lering en dan sê ons dis amen, die Here sê so, God het nie so gesê nie. Toe ons kinders was, het ons elke wind geglo.
Nou dat ons groot geword het en opgegroei het in die Godheid, nou onderskei ons. Now we take the word, we read the word, we study the word, and God gave us revelation. Colossians 1 vers 18, hoekom is dit belangrik dat ek moet groei? Sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel, om hom in alles te behaag en julle goeie werk vrug mag dra en die kennis van God mag groei. You need to grow in the knowledge of God. En die is het belangrijk dat hierbaar is jy hoe lang jy bekeer is nie. My vraag is, jy gegroei? Jy is baie van die gelowiges, die Here moet ons help. Jy is nou al so lang by die Here, maar as ek jou van maandel op leed jy bereis. Jy is 20 jaar by die Here, maar as jy aangespreek word, dan loop jy bereis. En jy was al nou by 8 kerke. En jy was al nou hier, maar niemand sien vir my raakie. Ek was al hier, niemand sien my raakie. Niemand het waardering vir my gave nie. Weet jy wat, hulle het nie gesoek vir jou gave nie. Hulle het die goed gesoek, toe sien die pastoor. Maar as jy daar by jou nie, en toe sê hy vir jou, wag 'n bietjie. Maar jy was te gastig. Grow spiritually is utmost important for leadership. It is important quality, is nie hoe kwaai jy preek nie, is nie hoe powerful jy die woord kan uitlei nie, is the qualities visible in your life. Het jy die leidsaamheid? Kan jy staan in die stryd? As die storm hewig word, nie net 'n koortjie sing nie, maar dit ook regtig was sê, Lord, I trust where I cannot see. I cannot see the breakthrough, I cannot see the answers, but one thing, I know that you are in control. It's not saying it. It's not preaching it, it's living it. Paulus sê in Kolossense 1:10, hy sê sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel, om God in alles te behaag. In elke goeie werk moet julle vrug dra en groei in die kennis van God. You must grow. Grow. First thing, you understand the salvation of God. Wat het die Here vir my gedoen op Golgotha? I understand the salvation plan of God. Secondly, this has impacted my life. Now I'm living a godly life. Ek haat dit wat God haat, en ek is lief vir dit wat God lief het. Ek sê nee vir die sonde. En as my vriende ook vir my sê, maar hoekom het jy soos 'n non, of is dit nou? I want to live a life wat die Here behaag. A life dedicated to Christ. Waar is die jong mense wat staan op die waardes van die Here? Waar is die jong mense wat sê, I don't care if others go this way, but I'm going the way of God. I'm standing on the principles. Luister, al moet jy ook oud word, en jy het nou nog geen boyfriend nie, moenie worry nie, as dit jou begeerte is, en God het 'n man vir jou gereserve, al moet jy ook iemand daar uit Johannesburg, of waar uitstuur, if you are patient, you trust him. Maar ons draak kriebelrag. Almal trou en ek is nog nie getrouwd nie. Almal het nog girlfriends en ek het nog nie girlfriend nie. Wait on God. Miskien is jy nog nie reg nie. Miskien is jy nog te immature. Miskien is jy nog vol vlees. And if you go into relationship, you will damage yourself. En is hartseer ons gemeenskap so lyk. Dan sien ons meisiekinders, en ek het groot respek vir dit, en ek sê dit nie meer afbrekend nie. Daarom kry ons meisiekinders in hulle 30 wat 3-4 kinders het van verskillende boyfriends. Is that not a sign that she was never ready for a relationship? But it becomes the norm. And almal sê that's all right. But where are the young people that say, I have made a mistake, but now that God has revealed himself unto me, I'm going to walk in his footsteps. En ek gaan nie toelaat dat 'n jong man of 'n jong meisie my weer opmors nie. You are warned. In my conclusion, growing in the grace of God will keep the believer useful and productive. As jy onproductief is dit 'n teken jy groei nie. That's what the Bible says. If you're useless, it's a sign that you're not growing. Moenie ander mense blameer, maar niemand sien my raakie, en niemand dit nie, en niemand daai nie. Luister, you need to grow. Ja, maar hulle is jaloers op my gawe. Weet jy hoe dit gesê? Weet vir jou gesê, hulle is jaloers op jou gawe. Hulle is jaloers op jou. Is jou gawe nie? Is ook jou bediening nie? Niemand is jaloers op jou nie. Jy het net nie opgegroei nie.
Because if you know that God has graced you and if you are mature, then you know it does not belong to me. I am saved to serve for His glory. It's not about me. It's not about you. It's about the glory of God that needs to be revealed. Useful in the ministry. Useful means genuinely beneficial, easy to use and profitable. That you are useful for God. You are a benefit to the ministry. You are a benefit to the work of God. You understand the word of God. Jy sit daar vir titel nie, jy sit daar vir posisie nie, but you are there to be a benefit, even to work when nobody sees you. 'n Broer het eendag die gemeente verlaat, jare terug. Toe sê hy vir my, pastoor, jy het almal bedank. Nie van my dankie gesê nie. Almal het gewerk. Ek het in general gesê, toe sê hy, nee maar, hy wat nie raak gesê nie. If you work for the intention of people, then your motive is not right. Al sien mense my nie. Ek maak die toilette skoon en niemand sien my nie. Ek is hier frontline ministry nie. Ek is daar buite en ek doen dit en ek doen dat. Niemand moet dit sien nie. Niemand moet afwees van te weet nie, because verligting kom van die Here. Elevation comes from God, not from a man. En as God jou dan geroep het, then God will reveal that at the right time. Al wat jy moet doen is, you just keep on serving. You just keep on serving. You just keep on growing. You just keep on growing in the word of God. Useful and productive believer glorifies God through his life. Ek sluit af Johannes 15 vers 8. Elke gelowige wat groei, raak produktief en lewe 'n lewe wat eer bring aan God. Johannes 15 vers 8 sê, luister mooi wat sê hy, hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra. Hoe word die Vader verheerlik? Wanneer ek en jy produktief vrug dra. En julle sal my disciples wees. The contemporary Bible says, when you become fruitful disciples of mine, my Father will be honored. So do you really want to bring honor to God and not honor to yourself? Grow spiritually. Groei geestelik. Dan gee jy eer aan God. Want weet wat gebeur dan nou? Wat gebeur dan nou? Then your worship and your lifestyle are intact with one another. Dan is my lewenstyl nie so en my worship is so nie. Wanneer my lewenstyl en my aanbidding hande vat, dan bring ek eer aan God. Want wanneer kyk die Here, hy kyk mos nie na die mond en die lied wat ek sing nie. God kyk na my lewenstyl. Ons kan almal vanoggend hier voor die Here staan en ons hande oplig en sing, maar ons het ongoddelik gelewe hierdie week. Is dit waar? Baie van ons het nie eens die Bybel oopgemaak nie. Nie eens die skrif gelees nie. Nie eens tyd met God gemaak nie. Nie eens die woord van die Here. Ons het in tale gepraat dat die hond ons nie verstaan nie, maar vanoggend is in die kerk en ons lig ons hande op. How great is our God. Sing with me. Maar as ek nou klaar, how great is our God gesing het, die hond weet al as die kerk nou uit is, gaan dit tale wees. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle vrug dra. A life of a productive and useful believer brings honor to God. Honor Him with your life. Living a life that is honorable unto Him. That what the Word of God says is evident in your life, so that your life reflects the life of Christ. En wanneer ons groei dierbaar is in die teenwoordigheid van die Here en in sy woord, dan word ons bruikbaar in God se koninkryk. En as ek bruikbaar word, dan het ek nie 'n titel nodig nie. As ek bruikbaar word, het ek nie 'n posisie nodig nie. I am still growing in Christ. And as your leader, I'm still growing. I need to grow. Every day, as gisteraand toe ek hierdie boodskap lees, toe sê ek, Here, U praat nou eers met my.
I need to have these qualities. It is important for me to have it. I cannot lead the people if this qualities is not in me. I need to have it in my life. Ek moet eerste opdaag by die kerk. Ek moet die ywer wys. Ek moet die liefde wys. Ek moet die kennis wys. These things must be present in your life. As we grow. As ons perfect? Nee. We're still growing. And if we make a mistake, we repent and we ask God for forgiveness, and God help us through the grace of God, because we receive all these things by grace and we grow in the grace of God. Kom ons staan, kerk van die Here. Hallelujah. We honor you this morning. We give you praise and we give you glory, for there is no one like you. Kerk van die Here, ek gaan nou bid as iemand gebed nodig het, en you can come, but ek wil vanoggend vir u vra. Petrus gebruik hierdie woorde, hy sê, if you have these things, you will be useful and productive. Beteken, daar is gelowiges wat onproduktief is. En as jy vanoggend sê, Here, ek is onproduktief, maak my bruikbaar. I want you to come. I want to pray for you. Sê vanoggend, sê Here, maak my weer op niets bruikbaar. As daar iemand is vanoggend wat sê, pastoor, ek dien nie die Here nie. Ek wil my lewe aan u wy. Ek kom weer vanoggend en ek wend my tot u. Ek sê, Here, maak my weer bruikbaar. Dalk het jy weer dalk koud geword. En die Here weer vanoggend sê, my kind, ek wil jou weer, as we end Pentecost, God, give me the fire again. Give me the fire again and make me useful. Ek soek weer die ywer wat ek gehad het vir die huis van die Here. Ek soek weer die vuur van God. Ek soek weer die kennis. Ek soek leidsaamheid. Here, beweeg in my lewe. And as we ask God this morning, give me the fire again. Give me wisdom, knowledge, and understanding. Oh, just believe when you call on His name. Oh, Jesus. Terwyl jy so voor die Here staan vanoggend, lig jy hande op. Ek gaan bid dat die Here, ek wil nie onproduktief wees nie, Here. Ek wil produktief wees. I don't want to be useless. I want you to use me. Give me the desire again. Give me the diligence. Give me the love, the brotherly love. Give me, oh God, steadfastness. Give me endurance, give me wisdom, give me knowledge, give me understanding. Maak my weer opnuut u kind, Here, dat ek in alle ywer u sal dien, opgroei in die kennis, opgroei in die leidsaamheid, opgroei, Here, in standvastigheid, opgroei in die kennis van die woord, in die broederliefde, so that my life can be changed and transformed by the power of God, so that my life can be useful for God. Gee my weer opnuut u krag, weer opnuut die ywer vir u woord en die honger vir gebed. Sê vanoggend agter my, sê Here, gee my weer die honger vir gebed en die ywer vir u woord, in Jesus naam.
Amen. In order for the enemy to not make you useless and unproductive, you have a responsibility to grow. As jy nie gaan groei nie, gaan die vyand jou onbreekbaar maak. Grow in the grace of God. Read your Bible, study the Word of God so that you can grow. And when the devil sees that you are growing, he will step back and he will come fight again. But he will continuously see that you are a growing believer. Die duiwel is nie geworry met hulle wat speel met sonde. Hulle is klaar in sy kamp. Die vyand is verskriklik aggressief vir 'n gelowige wat tyd maak met God. Wat die Bybel lees. Wat nie net dit lees nie, maar wat ook sy lewe verander op grond van die woord van die Here. En my gebed is dat die Here julle vanoggend help. Amen. Kom ons sê die Here prys.